Ni kumania kiri gichunki gya siasa neongo kuridikania rwarere turantukana rwaturi kuria kanisa ni ritanirete bwa kungana kuthiria mwankijwa ge siasa nthigurune kanisa ni ritanirete bwa kungana kuthiria mwankijwa ge siasa nthigurune na ngitegera kiri SMS cha kumwanya mwanya ira wethura ugitutumira kagitene gakagukurukira namba yetu ya SMS Wero TV. Hello, church should be independent institution and should be neutral. A church is a sacred place, no politics in church. Ongenwa ndiuga hakuna kanisa kwa siasa. Mimi ni Kenywa wa pikipiki Kimachia Lenjoka Egembe North Highway Nigaki from Kianjaimi. Naona kanisa haijafanya kosa lolote. Wero TV ni Monene from Kiegoi. Ondiuga maoni yangu ni kanisa ni nyumba ya Mungu, sio ya siasa. Eta nambere na kuaraniria na bautuko kurukira namba yetu ya SMS 23578 nyo namba yetu ya SMS na kinyakiri mitandao yetu yo kinyaneria kiri Facebook na kinyakiri YouTube. Tugeta nambe na kumenyithia nteto MC wa ward ya Nkwene Martin Kome Makasi uria nowe mukaririgite kiri kamiti ya budget mbungene ya county ya Meru ni ariritie njira iria bari nayo ya gukiria nthuki mbithi. Makasi yaugite bari enda kuingia bobo na njira ya gukiria mubango jwa nthuki mbithi jwa MYS neo Meru Youth Service jure jwambiriirwe kagitene ka wathani bwangabana Kiraitu Murungi Nkuruki ni ariritie ngaukano na mwerekera jwa ubundi Burandu kembethe baba baeza gwathaiji bakarumira muno utia bwa kubokiria mauturone jao ni aria tariritie mbere ya mtu atonya buru mubangone jo akamba mbere gutungata nturene iria aumite kwa gatigati ka mieri iri na ithatu riu aikwe cukuru na aria akamukira mauritani za kumuguna mutugikare na Chonkuruki. MC wa Nkwene Martin Kome Makasi na nowe mukarigite wa kamiti ya bajeti kiri mbunge ya Meru na ugite bajeti ya mwaka jwa ngirijire mirongo ene ithano gweta ngirijire mirongo ene ithanthatu kiri murandi jwa MYS ni batengerete kigina na akiuga MYS ya thirikari ya ngabana mutumanto ethingia ikethiro erina mwanya ikiringithaniro iri kurukite au kanyumene akiuga thaiji ya yuthi bati kwikaro tabira baraikagwa na aria ntere chegoji ende bakethagira bakijukwa kiwango kino wandi leo bethira bagitumikira wandi oyu chiao kwa mieri iri kana ithatu na akiuga ntuko bakethira bakira wagintu gikai yuthi baba kajukora undie batikwa na aria kuritana guchencha na mantu ja maingi bakajugwa mieri iri kana ithatu tutamu gethani iri kana ithatu baketha bagita community service kutheria town chietu kurugura drainages na uchinge ne nyanturene ginya barabara ira chinji na ara chikuinga ingana bakeja area bakarugura tuguta bushes la kabira be along the roads na kugetha kwina emergencies bakomba gwita gutethia no so batigwe training so na baengo gine baketha bakira kwa mbecha ira tukuga au kazi mtaani gwita nguge ginya yeji inya ketha ina mbecha Nkuruki Makasi na ugite nyumene mbeweje bakethira baikwe kire skuru chote na obundi ira chire wandi ne bakethira bagitumikaga na bari kia skuru bakethira bakewa kigina kinini kiraika batetheria kwambiria kabiashara kana kugura mathaga janguge ira bakethira bathomerete ana baba tukomba kubajukia tubegege politiki chietu iria chindene ya wondi chietu omuntu ondi ne raumite politiki iria ya kwinwe au kosi ira kwenda kuthithia ketha ne plumber kana ni painting kai kuripia thimu kosi ire kuchianjara ire igutethia antu kana ni gwaka na maiga na baketha bakireja iro mbeca ni thirikari account ya Meru ketha kibarija ira mbeca kiri institution yu muntu arikia kuthina na graduate tuketha tukibaja mbecha kana startup capital mbecha tutetikanire ningana lakini mbecha buga ngiri 15 around 15,000 o mtu akaya ngiri 15,000
ageta gutumira mbeca kugura equipment iri kwandikana che gwita ngugi iu arathomere. Makasi na ugite bone bobwega na morotho jo ne gutigira mbeu imbithi kugunikura kumbikika na njira iyo tuketha tukiumba empower youth betu bara twina bondene county ya Meru na ni thugani uri rega muno kuma na gavana Mutuma twithinge ura ngucokere ngatho sana na bagutha na kuthugania nkurukia bo bangi akathuganiria Meru yonthe iri amwe na akathuganiria muno antu ba bethe ba Meru youth ba Meru nikenda tumba ku empower kiripotera ndeto cia weru wikendi rekwa rietwa ni Mutugi Kare.